Usula. Café toli suwa susi. Ye ke ya kunda no se o ke ma wandi. O si ke ile wa vie. Ye se li keke. Anyway le ba mu. Nya ki wo nkori ka ofle. Won ta ba mu. Be se na ba dirike. Nso wandi mo. Obo nga kusu ke nya ki wo nko mo vie nkun o. Nye mi su sansa. Nye mi o sansa. Eti nkura ndi ma o. Se vie okun o ni mi. Se ba me kusu be la we eni be kula ile ri kawre. Nwandi ma mbo mi mbo ko fio yo dirike o. Abi ba me kula be ko sukuru. Sran fi onu ewu mbo mi tuka ke mbo ko fie. Nkun gba nso gbo nra na mabri mi matutu nu. Nu angate mfa uka ewu. Ye dirike o. Nse ka so ka le direct mbo mi vie nu anu ari e. No ya ki kokole. Usula. Okay, na bani mamu e amulike blenga sunga amti anga nelo anga fisuke ejoyo TV oni eni aliye Balo TV mo bebo ekubeti juma be oka ya tisimu e bali emodie yan yabo yereke oyaya nyemepri meni fonga o meni afotuwe ye o meni yangunanuke osuzu ayaku osese anyakuna iso nyalié ofa pata Côte d'Ivoire eti ofa de Côte d'Ivoire eti yeblo formé c'est que une semaine de repentance de réconciliation pour une paix vraiment normale et durable en Côte d'Ivoire. Poku iso blenu eni ba ku e ayari be flé ba ejen nya bien ino nu yo fait ija nu yo fait bon iboli ka fo ele wa kanu de parce que nyongale ni enwuni yo. La bien e ba kan mani en oti enyen na museke na ke ba omumu e mani o ya mbo awon lo mo fa kan na nzo fa nga nya me ku fa mani e fa nyori e oti bobo wa ye ke e ba omumo se pon wa ni sonti wo e ma ke ni an alam sa ke okona oko sire na san bi fa me no di ku iyalo amo nya me ku la le nuri ke o fe so lo fa mama nyemie na ba ejen ba matio abari eserige ena ba ejen okra fe ya oli eduma mfamai atisa development nda ndri ejen fi boake fa fwe ndranwa ndri kwa kupro bien eba ka flo no sa flo wa atisa unke awuma se atisa ofia oli enwanze tupakianze abore fo viande satie sans viol liquide riwo atisa ati tupakio elimio awuma mi so ba ele ka la bobo nti komba alaga Steve senga tupakio wa toli misua ba uma mini senga nyemelenti semuka ni avie senga blabo angeli o senga o ye na vie ma sabu ya kuna ka vie no tubaja to sutin so awon di o ti asomomlo isi na mi mai wasi nkoma se gwe to len wa ke eni septo mamu insama tas le congolais de be cleri mi nyamia mama la ni la e o ire bebla na mwe ipukwa joklo Mathias Mekuma be na mwe danu eni be mama nyamia esion nsa Mathias no pali mi wala musique no donc pali mi ko son parole no on va tisa kami masi nsro due isi kana ble mi masi Mathias le congolais ke nsi njamo pa ni na tiri otisa yo sende senyo pai Mathias d'accord senyo ten nsa Mathias asio mate keri ajala na fa asio mate ba ejen unke mo black clan loklo dudrodo ni gendere pa mo traso inyuti za mete ke via toleza non anze ya kende ekranyo blai na ole ye ngamba kendele ba ke nje yi nwa se we
Sinon, viens mon bakunda wa c'est bien que viens nous comment faire ton sou bon on si moi viens nous sinon mais si bien voit il était moi à 30 minutes quelqu'un on moi c'est et donc à sou eni eleba ngwa Banyemera so blind office fa foi be plolien o fa foi oko yuno le bladi kai jam labo makango alole voilà le blanga yauli si on yauli numéro na yafa comme emo le fin voilà bien que betingo le nguluma o wakle voilà maman o le fin maman o matika o le fin Foduma vama e. Nso papa kisiodi. Ya ijo dankana marikio. Nso papa kisiodi. Mo dil. Ba. Vraiment ngare fue ba wa kemba. No mo oni kula yo. Nanga mo bo nga imba kwa suyen ya srekena ma. Nanga mo gbere ngbe so oni em su tititi. Ke nga suzu ni fanga nga pa mani ba e jeune. Mo isotie en tep so je mo o ebesai. Be olike ya be kumbe. Mo awasoni bo bo wa fiangele na vraiment ananga momo kumbaje ye sere fa momo sere kuma aneme moy be sunia mu memo be sunwi ya bien clankan oni yi clankan o soin bo wa ya kimei mwende ya kwa kan na apama memo nyo ndanga mo minoi yale ngamo ibon ba boli bole ka fe ntori suwa sosi ye ke ya kunda no se o ke ma wandi Osi ke ile wa vie. Yenseli kekeke. Anyway le bamu. Nya ki won kori ka ofle. Won ta bamu. Be se na ba dirike. Nso wandi mo. Obo nga kusu ke nya ki won ko mo vie nkun o. Nye mie su sansa. Nye mie u sansa. Eti nkla ndi ma o. Se vie nkun o. Okun o ni mi. Seba me kusube la we eni be kula ile ri kawre mwandi ma mbo mi mbo ko fio yo diri kyo afin ba me kula be ko sukuru sran fi onu ayu mbo mi tuka ke mbo ko fie nkun gba nso do nwra na mabri mi matutu nu angate mfa uka eu ye diri kyo nse ka so ka le diri ati mbo mi vie nu anu ari no ya kikoko le nga mo kunde kenkan be nga be si anvoamu be si anvo na be ukai yo afi ba me soni be sukuru opeze esu eri ke dile mbo no opeze esu ke yere nga iva ken don asu be kunga mo e ba nya baki blakuni asu akun ya asu afwe iri ofale mo ki ekun no le congé semaine kun le mo ki ekun nu oko sukuru don congé kan go yen yo fa o ka mi e fa e ko fi eri kanyo na ya bi jalo ile isan bi mu beti wawe blen asu be kuna ke be so wawe be bo o jasi nga ke on de nga ke okun mbomo ogwanu arenzima na ma kankle e mamilie mo isakun le kun be fle e mo mama blende miri kankle e ba Christian kwasi nga fatis mu fa ko par l'agriculture kankle e ba Jérémy kwasi kankle e ba Petit Stéphano kankle e ba Ajejibe kankle e ba de Vezeleri ngo produit jagay Saint-Rodolphe e ba oni mamine bowe digenga nyo blablabla otamwa savni même wa ania na be kuma che mbo be duma e ba asawle Jacques ay masi au ba ani esu boake su ani ngam e fabe e falosam mba ni mami nga bo be duma la kwa ande même on suni ebe fabe falam sam amu ka be blasi oboko fie otuka che odua able odua ngate o ti afe ku segma ani façon o ti metere Dieu me blo blo fakolo be ti akana ke ngasa mais blasi o di fi sujuma no ni mu bia mu amani video e kirai façon nga ofa niemu kai ko mu fakango ai donc ma amsaku on la ku
Donc, en voici là, mais en y a mémoire au étiafinti, et y a mémoire aussi si ça quoi, nama ame beaucoup nama ame ukabe. Nous quoi passer si question galette on a ba jeune. Ngale ka si ngaya di. C'est ça. On sanu. Kindeke yenga kenle unkasu. Sans vieux mon kabe tikangolensa. Même ni anga ba be suru gwe. Bobi wa bi jan lo metia beble. Sanga kan deba soke 30 000 mina gyola ngoba lo ya fo e ba kwa bi janvier. Na sra me ko ka ngabe ko kanye ba kenle. Yala kabe sebe unka sabe be famille be ko nyamie o sambolen jeti. Ndelo to ngabo be funuyen. Ce sera bien quoi si bien voix. Na homme vient n'a pas dit nyamie dumai. O e fait. Ndeye ngamo e ken. Nde omano mano ba o mina klowai. Ye ngama suyo miye. Nyamie kumba ke envalo ase. Kevele lo manyo sum. Mabe o France be o moi. Na mabe o la fiole. Nde se nwa tralay. Ofimiyi sengwangba boy sramo yabe mamingba boa oni trale meyi sramo be metani yokla sramo yabe me ningemo sotia sramo ti meyi osimbongbe nsre sramo kwakwa ngabe o memwanu bobe kwa be ke trale be kwa be ke ngba boa na bania ewa ngamo yabe kobaki blakuni aswakun bobe we sanu boakewa c'est sramo bien quoi simian voix non quoi ou kabé na wala o en fait dans de aki ça lança kumbe yenye ela ko tia fait trop o nana su be kwa ngamo be ti ya meduma di pasteur prophète yo be kwa ngabe ti ambo sivoi asonu kwa viala bobe sikabe kwa be flami na ba u kami be asonu bo menu anje be kalika kumenu elle que mi si o wuli mi ni o ngwanu devle afwe ndeke se na nwale nga nwala enti mi mo nkwa nyamali ke no adi oti afeda elle que elema sra fikun e mami mu ba ka be ni aso mi kura be wi o ka be blamu mami ka nga mo nwe nwale nga mo nwala mo sra be simiam we ya va nya mi mami mu oni mbaba mu na be ul America o me sonti ngamon kine ken kankle meu moi yelenga manya mi unkai ya manya mi soibo amen mu afima enya mano manya mi su manya mi famei iklanga mo amuyo na mu la fimano le nalike klanga mo nya mi pri isran kinde manya mi famei amen ya so no pamwe se ka Jésus do manuma oiso amen Yona bamu ite onu na ndeni ole fale voilà asisi ebe mai Usula